wolo ne ji akida wolo ne chon tawhid na gbane chon muslime mini ji wo akida kan mo asu mo chen chon wo ke wolo eni kasimo baba na gbe inshallah. Jama'a har wa yau a cikin wannan masallaci mu mai girma muna cikin karatu wannan littafi mai suna al-usulu thalatha na babban malami mujaddadi Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Wannan littafi kamar yadda muka sani yana karantar da mu game da tauhidi da kuma akidu na musulmi. Me akidan musulmi? A takaice jama'a muka ce akida muna nufi abinda mu musulmai muka bambanta ga sauran musulmai, sauran arna. Bi ma'ana me akidan mu a cikin Allah, a wurin Allah menene akidan mu? A wurin musulmai akidan mu a cikin Allah ko a wurin Allah shine tauhid. To a wurin wasu arna fa at-tathnif ko at-tathniya shine musulunci na cewa Allah daya ne, wasu akidu kuma sun yarda cewa Allah biyu ne, a wurin wasu kuma sun yarda cewa Allah uku ne, shine at-tathlif. Yasa akwai wanda suka yarda da at-tauhid, akwai wanda suka yarda da at-tathniya, akwai wanda suka yarda da at-tathlif, kuma akwai masu al-wahdatul wujud. Bi ma'ana su ba Allah ba uku bane ba biyu bane, su sun yarda cewa gaba daya ma komai Allah ne. Isa wannan ke ce akida. Bi ma'ana ke musulmi, mu musulmi, menene akidan mu game da Allah? Me akidan mu game da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Me akidan mu game da malaiku? Me akidan mu game da littafin Allah? Me akidan mu game da kiyama? Me akidan mu game da mutuwa? Me akidan mu a wurin Annabi Isa? Me akidan mu a cikin kaza da kaza? Har duk wani abu musulunci yana da akida a cikin ta. Yasa abinda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ya karanta da mu shine al-aqida. Kuma inji malamai musulunci suna ce mana al-aqidatu awwalan kama amara bihi Allah subhanahu wa ta'ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Akida farko ake karanta kafin a je wurin business, a je a yi kaza. Duk abin da ya kamata karanta da musulmi shine akida. Kafin a ce za a yi batun aure ma ko suna ko meye ko abokantaka. Amma yanzu abin mamaki, akidan aka cale, aka kama sallah da zakka da zama aure. Don me? Don wannan mutane ke jin dadi. Akida ba ji dadin ta ana karantawa, ba dadi. Lo mai yiwa mai karantawa ko mai saurare ya shiga, ko mai yiwa kuma ko kuwa malamin shi ya shiga, ko kuwa baban shi ya shiga, ko dangin su shiga. Allah ya kace da su. Yasa so da yawa kowa ce yi shiru, ina ta batun sallah, batun zakka, batun hajji, batun menene to duka da Allah kyauta. Amma farko abin da ake karantar da musulmi shine al-aqida. Kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce nan gaba da mu karanta, Allah subhanahu wataala da kanshi yana cewa يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. Allah da kanshi yana cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokaci da ya mai da shi manzo, Allah na ce mai ya ayyuhal mudaththir, ya kai da ka lullube kanka a kwance, ka tashi fa anzir, ka je kai gargadi, ka je kai wazi. Wa rabbaka fakabbir, ka daga Allahnka mai girman. Wa thiyabaka fatahhir, ka wanke riganka daga cikin dauda na shirka. Wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur, kuma kai kace da ya sunan shi gumaka. Kai hijira ka bar gumaka, shine fahjur, kai hijira ka bar gumaka, kai kace da su. Farko aya da aka aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karanta da al'umma kenan. Jama'a o ba ta wa akida ni kase mono to be ni yake chonye akida no dino kenkleni muslim se
akasio alo alio na ya no nation no ke ake akida atun ohemo kaeli ye nyumbo jamomi nyumbo jamo hu ekenkle atun manage bo muslim ohemo kaeli ye nyumbo mi. For example, wa hemo kaeli ake muslim ye nyumbo mi ye nyumbo ejie kometo pe muko fata ehi ajamu ko fata ehi nam ene na chola kesin at-tauhid ene muslim se ene ji wo akida no ji tauhid ye nyumbo mi wa akida nyumbo mi aka kesin tauhid me kome hu ama akida ye nyumbo mi no ji at-tathniya no ji nyumbo anyoni me kome hu ama akida ye nyumbo mi at-tathlith no ji nyumbo eteni me kome ameke al-wahdatil wujud no fia no kra nyumbo ni cho nyumbo ni te nyumbo ni bo nyumbo ji mo no fia no nyumbo ni subhanallahi amma yushrikun o be na ka bia ke bo muslim mini ji o akida nyumbo mi ko kan akida ji mini tauhid in fata tathniya bi ke tathlith bi ke wahdatul wujudihi mini ji o akida ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to kan he mo ke ile in akida annabi minji nyumbo chulo ni nyumbo gbalo ni leji na agbegba nyumbo chu ne ba mo eja mo ne hale kejele se gbalo ko bedo ni baba no ne ke ba he womi ihe ni na sunna se eneji akida ni ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam di odo je fe ni femi ni inchitan na kanu wa ya akida mini ji wa akida wa hemo kaili ye bofu ya mi alo wa shidamu ye bofu ya mi mini ji wa akida ye gbelemi to be ni me ko ya ka gbo ya mushia alo gbo ma de sane je ko gbo ba so ba ko so ba be ko mini ji wa akida ye gbelemi mini ji wa akida wa sana gbelemi o jama no fia no mi muslim wa ya akida ye mi ni kaji atona kaseye ubana ke wa masalachi eminu alo wo jalabia alo wo nye tasbih no shimini wa ni na je muslijo wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala ke ma de sanate wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir ayeme na me kwa kesin wahe nyuma wayi wahe nine wahe nyuma wayi wahe mo kaile nyuma mi shin mo kai wasana gbegbele no nyaba na kemi ni amehe nyuma am ka mehe nyuma meye amehe wasana gbegbele ameye si je he lo ejiale ni maje wa kejemi ene woni wakande oneke wolu ne bona afa ni egbala akida mi kechon wo waba sheheni malan ke ga shi ma'rifatu din al-islam bil adilla hina ke wal islam ke nomima islam ni wo fio ni bi ni yo mitumo ni bi ya kuma ni wo chitan mini ji wo nomima yemi mini ji wo evidence yemi wo islam fe mo hu afio islam je ake e fe mo ko fo je ake e fe mi fo je ake mene atale e fio mi fo je ake mi ke nku ele mi nsumo so no ma sanewa mi da bi mini jo shidamo ya islam mi mini jo ono mi ma no solemu no solemu mini ji no mi ma no ona mini ji no na ne ma no wallahi ayame kuma ke abia ga mini ona me sole islam ye ke e ba bible quotation e ji le kitabu di bible muslim o kitabu di bible qur'ani ke sunna kaga mini ona sole ke shi Matthew chapter 26 verse 36 to 39 mini ona fi alwala John chapter 13 verse 3 mini ona fi oya haji levit mala aba ene jo woloni ene akase obona fe ka crucifo nyu e aje wande ko na gbele na echole le mo na enye wolu eno na kan mko bi mi ya campus agashi nya onya kase o bible ona ninga da bi waka se bible o masala chi abe ko na agage wole ba foshi na akase bible le ne kete ba le fete ni le bible le ninke ake no ke mi ba je wande ake no ni fi o neke no ni fi o ya wolu ami bondo yin wolu ani quote aya ya suratu juma ya le ni bokai shi kamathali alhimar yahmilu asfara netomo ni ne teji camels ni nye pe jatu gold ni nye pe denche le o mi ni mba ma wa buko ni magbele mi echo wa ga teji no pe gold ni wo ma magbele bible mi wa bodo na ga shi
no yo mine no to o accuse me aka mfi o na ehin Bible ni kan fi ene wona aka se e share kwa aka no Bible bona fi aka se bona fi na aka fi Islam wo mino no solio mino no fi azumi min je mo kaili azumi fi mo min je mo kaili hajmi wallahi to be ni mena wana keshi me piro no na alhaji wana keshi ani ene Islam ni ke no balo inshallah okay ona meleme dana mbaka mbacho no kwe yawa mino ne fe he yawo hie na ka woji anga mo woji na for so many years da so na gafi o wazi ke Bible te ba beton ba le wojamo mene Moses ka me to na me fe school ka me kwa jete Christopher fi o le ten ka me to na me fe ni ne no kwe masala chem akwa Christopher ba mo me kwe ko ne ken ba mo me organization ne ken ba mo me ne ken no fia no dress important je ke kwa jete Christopher ni fi o le ten Christopher nyalo na mo ko le ko Mr White le ko brofo nywe nyuma sa hawo meniji Islam ken claim malan keshi be ke wale Islam kemini enomima كاك إسلام هو استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وهو 3 مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان كاك إسلام نجي هكو مكرو كها الله سبحانه وتعالى يتوحيد مي كبال الله سبحانه وتعالى مي توحيد جنونو كباجالا كي وكانوكو نكو فتا إهي لباجموني أو مكيليوني لباجموني وباجا والانقياد له بالطاعة ناغبني كي بلابو وباغبلا بوباتشيو هي كي بكن بلابو باغبلا كي ياميني اتوبومي والبراءة من الشرك نو باجو هي كي الشرك مي شرك انو جيميني ناكي نكو بافتا نموهي shirke emimpi benu wajeni kase mo che wacho emimpi eko ya no ka akwen star ehami mo wa akwen no ni gbele ahila ne aya na akwa mi no ni ke hilaba mono ye ngo akakashi mushrik ni bo no te mushrik jibu si keji muslim jibu aka waju keje shirke mi wa ahlihi kamani amefi o shirke ni jibu ka jin boka ke shirke fe o kamete mbajeke nake Islam enwe eye nokole ete wa huwa 3 maratib nokole komeno dindo ba wa ko Islam nine lada noni jenyo al imani lada no bana iman wal ihsan ka gbene ihsan fe ko no we ye gbeji muko ba ke mi fe Islam be mi no be imani be mi no be mi e gba fe lo jimi dabi obanye obote islami shobehe mokeli naam no modente di moni chita Qur'an emi hina Allah subhanahu wa ta'ala ke wa qalat al-a'rab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا عرب سيكم إنما داكروا أم بابوتي إسلامي إجامي في شهادة لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قالت الأعراب آمنا نمي بو النبي كما كاش نمي فينا كان شهاده نمي بوتي اسلامي مي به شهاده كو في بوتي اسلامي نمي بو النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما كاش آمنا بيان واتو هيلي لوي بيان وهي نمك قل لم تؤمنوا كما ما كا نيكو ولكن قولوا اسلمنا كما ما كا كاش بيان له وفي شهاده وبوتي اسلامي باكو ولما يدخل الإيمان في قلوبكم شيء هemo keila lebote kunye tuyami acho kunye no aja acho obodan hemo keila no ke Christianity malo Judaism malo Ogbonism malo tribalism malo Confucianism no ke by Islam na ka hemo keila ko ba chie fun afa Islam hu ye no numodente ye no
ke ka agbene no kwa ba chon ba agbene ni wa wale ni wakatuni walamma yadkhulu al-iman fi qulubikum hemo ke ina go botenye tuami bia na dan hemo ke le ba botenye tuami aba to nyi mo ke gbalo no hewo wa in tuti'u Allah wa rasulahu wa kanya bonyu mo ke gbalo to ye je shewu ko tuwe wa in tuti'u Allah wa rasulahu no mo ke gbalo kanya bo ametwe la yalitkum min a'malikum shay'a nyanutumo aten ekoye no kanya tunutumo kwakwa no wa wo lo bon hanye ba wona wa kanya na hemo ke ile agbene o hemo ke ile different from me no bote islami on to be no bana islam here pampi ni hemo ke ile hu here pampi dan aba ihsan no here pampi ko mi pe fa arkanul islam 5 islam pampi ne here to be no fe wale anyani enumoni kenkleno no di shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah no ba yo da sa kashi ni ko beni sana aja fenyu mo ko beto ni balo muhammad sallallahu alaihi wasallam ni wotuloni eni o ba fe shahada o ba yue ko da ne gbe ni musun se yo eye yo da se ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ene o ba keke mi ni olile eye fami noni jienyo wa iqamis sala ni o ba soli onake no we mi ni eye fami kenkle no ye fami lile noni jienyo no body na kefi o ke lile no mi ni as-sala no ba soli o onyo cho yake obote islam hu pe ko fe shahada jo fe mi ni o soli Solomon she nu moje namu kenu njibu do ye jamami de no ba ka she obi an soli ehia la bi aba soli ogun na soli ehia fe nafila soli ehia lo janu bonne alo be hewale shulafo de ntane bi son soli nke la ke sisti le ba masalachi ke unu azan e ba masalachi Solomon wa ne bi no eko inshallah wa ita'u zakat ka gbene no ba zakat no diete no zakat nko ha e fami lo be fami no ye fami shahada ye fami sala ye fami zakat ye mini fami wa sawm ramadan azumi fe mo no ye fami lo be fami ko ya sala je man ke no ye ni ye fami lo be fam ka gbele na no ba masala che no pele koko ye fami lo be fam fe ye fami mashallah no nwani disi enele bo ge koko e ba ka ba pele so inshallah o azumi fe mo no ye fami no je edwe no wa hajju baitillahi alharam kan ngo shi ana gu ni fon fe mo ye jeme ni di makka no ba fi hajji ye jeme ona ke no ye family be family no ye family bia na ke ni bi enu ne na to ana ke fe ye family o fe na anabo shi agbe na mini hemo ke yeli no ke fi o no ni pakora na ba ya jeme jama bia ni ti alhajji bia no ni kashi o ba do mo no fi ake shi ake ko te makka o ba bia na to ba alhajji wallahi olaga na karatu na ga yemo aloni kasemo West Africa peneyo kanke West Africa micho Ghana Nigeria Ivory Coast Togo bien peneyo le West Africa countries ne jem peneyo wana ga mo ga fi haji ba atala al haji nam wa fi wala ga bro me Islam alo de na kan Americans PA Islami Europeans PA Islami Arabs PA Islami one no Arab no kwalo European la American United like al haji negeda Africa pe wan modi be wan ne fi agbada fi de le ja al haji wallahi al haji rete school da ma no shi etumo na achebo candidate achebo al haji ni no we yaye na gbe kan ke ba English mi makeshi HAJJI aloke y alhaji tesi shi mokone efe haji efe alhaji mokone efe mini haji o bia me no ye maka na kan period na ka fi ozul hijja nyomi ni oteje no fe haji na kan gbe akechon bo to mo fi on dey school dan ko ma BC dan lo wasi dan alo ye university level alo masters alo PhD ke exams time exams period na kan my exam say na kan be no ba my exam say alo period na kan my exam say achobo mi ni candidate na kan no call ya stand for election na kan election period no ya call
forms no fill ke ni bi no bi an poster petition ke ni bi ye acho wo mi ni candidate ke agbena and o ba che mo candidate olulu na vote ta la exam say na wa che le candidate na kan ji sane be me no fe haji na to al haji okay arab le ko na bo pe yake ya al haji kayfa halak yake al haji mo ko ne fe haji na kan nyomi ka agbena da mo ko na al haji don to mo ko na a voté ta ni still o chala ke parliamentary candidate na voté ta o bo ko ba gba ke je o bo no ya ko haji wa nya che bo al haji ona cause mo chemi ni ne al siyam asiyam ke az-zakat ke fe chemi because be fe ya islami ash-shahada as-salah as-siyam az-zakat dan al hajj o ko chemi az-zakat ka salah abe mo na chola na ka ya nyumo yin kakap mo go be na chola al hajj ya nyumo yin al hajj ya nyumo yin leji mo ne ya fe hajj pepepe nyumo la ke me na fe hajj eta situ mo no yin na chola al hajj jo mo go be mi shele o le no ni yomi sigbe mo jino ni yomi minji sigbe mo ake no je West Africa ko ba shi o to na chola al hajj o ka mo go che bo kele na sani ka mo fi on de te ku dan amele ni yo ka ba na chola al hajj ke twi mi eto bia ke ashima shine ila kente maka ya twi me na kanji be na biyo wallahi wana ganga ke munafiki nya ogun ya wojeme kone identify age alhaji ni o ke ba ngono na eyan fe ke engo yomo ne be ngono na ka moko na kan no fe na ba wi engo asoma yomo go ni moko wi na kan time mo ejele o na engo ta dan e ka ni eje mo ni dan agbere yin baba no fe no emo na na enyanyo abuna jele hu emu pa na yin be ni o jama inshallah wasa ke o je ene ni ne talate ni kasemoni won kasen was spread jino mini di islam be na nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka sahaba ba fele o mini ke ko na mini ko min che mo ko al hajji e jakete makka e ko le nkan yele fo ga lo mi to ne fil agbo keke eta alo ko te makka no min che al hajji e mi yo e fo keke o e fo keke ni yo ya al hajji ko ba si bia no fi hajji lo le ko ka ba bole meka bole ka ba e ko le bia no bole ni ne o tun o al hajji mala ba mo na chole na kan inshallah agona ona wo post ni wo yin here wo ishmael obe office je post ni obe office post ni wo yin ona am here je post ni inshallah shahada dalili ni yo ne here na kai shi wo he wo ya kan wo ko meto peke de lesson ko benisa na adado ene e qur'an mi ina allah subhanahu wa ta'ala e yo suratu ali imran ka kashi شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ولا من يجون القرآن ميفا وكأي ما كمان فويس يبغى بتنجو كأي ما نيجيريا نيو يبغى نيجيريا هو يوروبا نيو يمي هاوسا نيو نيجي زاريا هو يمي bakano no yami ko ba gana we kotokolinyo no dagomba no in kan mo no na chakio na kan sha wonye keke yami je styles ni ni eden che ne bale na kan no moden che yo qur'an ne kai shahida allah annahu la ilaha illa huwa no moden che yo das ne kan de shi chicha ka chi mo ko be na ba ka shi no mo ni filipe wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti malaika ni ji bofo ye ke ni le lo hu amete sikedo mo ne kan kwale no aka no nyumo yo an kwale ni because be to be ni le lo yo ameke shi wa fi kulli shay'in ayatun tadullu ala annahu wahid ameke ni wa debo ne bofem ye keji okwami o kase ni ke shon no kwa adebo mi wa na ke lela ke shi nungbo ko ye na kan nyumo we ko meto pani wallahi recently ne one kase me in a scientific field me kase in psychology wakasi oni about dwemo ni the brain ke o kase ni ke ya brain e wa kese oba wa allah akbar hu pa dwemo ne ke ni dwemo no ni wo ke dwemo no ni processor no ni dollar yo mi no ni mi share yo mi na kan dwemo wallahi no pe allah akbar so mboni mono so ngo man ke ni mi be mi kase ni beni dwemo pe beni ngba bole ahu no baba gugun
ahun no baba to agbomochu e fa on ke tele bone ka shin wana ke lela ke nyumo ko ye na ke nyumo lela ke kometo pe ene ni lelo yo dase ni bofo ho yo dase na kan la ilaha illa huwa nyumo ko be ne ba ke ilaha ni ilaha shidi esajamo no ko be na kan illa huwa danumo pe al aziz al hakim agbojelo ke he shikan lo wa ma'naha min la ilaha shishi bebi me ko na me fi shirka min chon boka asahir na me islam me na me fi ene ko na ba aye no ko na ba ngma bo aye no ko na ba fian bo aye neke kan gbeme ka me nto na me doji shirka na ba ka ehi ni me ba na ka gbeme fun jinji ame ke ame bala ilaha illallah shemo me ni to na me teme ko ma fi bible preaching ka me se la ilaha illallah no ni ameji la ilaha ya jeme na me ko illallah pe no ni nto ma choji ka me ke la ilaha illallah ka me ka ye no ni wo ke ji e ke shi no mo ko me to pe allah onyo mo ko me to allah onyo mo ko inna lillahi wa inna ilaihi je no la ilaha je no je ji ken kle la ilaha ya jeme dani illallah ya jeme la ilaha shi ni mo ko be mo ko be ni esajamo to be no ba na min di jamo den je na achon mo ko be ni sana ko asikan ale ni sana ko to le alo sana aya he mo ka eli ko ka je eden mo ko be ni sana ka mo ka eli ewe mi alo aso le achele mo ko be ni sana bo ewe mo toe na ka tuni enu mo jamo mi illa allah danu mo pe ene jinu na to na achon sike eke ene aba mo le ke tun e conclude sika bi la ke malam ni gbete la mo ji kuma ni la na cry beni e boden cho aka akabo mokumugo yemo to efe namo allah ke balo no ni mo ke eke gbalo aka ke no pejo wa wo tuwe leden che ke na ka o sani ko ke o mala la mo ko ni la na cry sani eke mi ni no ni nyumo ke ye la mo hene no ni gbalo ke ni no ni sani o fe ni e da ke mi ni nakaji be ni gbalo efe ile shidabi esumo ni ewie na kan die na kan keji oba no wa kella moni la ne diebo na oba na ke mushrik ni o ba ke la ilaha illallah allah wo nyongo ko meto o be je la ilaha ejeme keke wana je ke wa ke o le benini o ba masa fi o ba 15 alo 11 o ba he eneneke do ba nyisia bi alo ba ya gbenta alo gbege bi e ba to bo ni bi no ya he sani ke gbe no bi la ke nyumo ni ke fe gbalon ni ke fe ene eje le de nche ngone ke gba ka fe ke oboletu ye bohu ofe shirk wa min la ilaha eshishi no di la ma'budun ke ake ilaha eshishiji wa biyati inshallah wa kana gbina la ilaha ke ake ilaha esiji moni aja ni mo ka shi la ilaha esa na aja mo ko beni sana aja na ba na ese je ni ke wasana ibele no illa allah noji la ma'budu bi haqqin illa allah wahda noji ene noji min la ilaha eshi noji nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah no fiara na aja ni wo se akafe abutu fe kakap illa allah wa twake musbitan al-ibadata lillahi akan nyumba peji moni sana ka emo kele na jale wahdahu ekumbe pe la sharika lahu fi ibadati akan ko fatahi ya jamomi jamaa na ka nyumba fata akan ko fatahi shiji kani mo ko hambo tasbih number ko aka ya twa je ke ba ka nyumba ngalo je gbalon ka ke ya fe zikri ko 1000 mini alo aka ya fe triple alo 4 sano bia ka je nyumba ngalo je gbalon ke dia menwe je be bia ne o ya fe shirk كما أنه لا شريك له في ملكي توبرين يمو إلومو يليمي ممكو بني فتحي يسوع بمي محمد بمي ملاك كو بمي إكمل توبة دي من يو إلومو أقبل كونكوني نالي وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى تفسير نيون كان آية نامي نجرو نيمو دنتي يو القرآن نامي يا نبي إبراهيم اللي لنا يا سورة الزخرف هنا نيمو كاكشين يا نبي إبراهيم إكا imam biya me na me fi shirka ga shin
وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكا تيتا النبي محمد نوكا أمان بيا بيامين النبي إبراهيم نجي إبراهيم إكا إبابا وقومه كمان بيا فيها إنني براء مما تعبدون مي إبراهيم mi Ibrahim noni nyeja nke noni nyeja waten jeke ya aya konkula kakeshi mi nke nye ni me nyeja wajiye heche dino de Baghdad dino ne kawate heche dino de bakam nkanyete kashi be nyeba kunye sekaba ni mojamono moni pe ma daji illa alladhi fatarani moni ebomi fa innahu sayahdin lajimo ne bahami jajimo fiakirin taw نمك إن وجعلها كلمة باقية في عقبه وفينكم نكيل يوم هناك فشي عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام إسه لعلهم يرجعون بنا فيني مني بايا النبي إبراهيم سي أمي بنا نكيل يوم هنا من يسه أمي كهين الله سبحانه وتعالى إسه جماعة وبيا في أكيد إن شاء الله وبواي بيا نكيل يوم باسمو next week Friday كيل يوم هاو بيا وباچانو إن شاء الله ولونين وكان نجي الأصول الثلاثة للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.